Unit 1 Seteishene sa motlakase sa Koeberg Cape Town e tla nka nako e ka bang dikgwedi tse pedi pele ka sebetsa hape ka ha e ntse e lokiswa. Sena se boletswe ke letona la ditaba tsa motlakase ngaka Ramokgopa ya ntseng a le leetong ho phatlalla le naha la ho sheba maemo a diteishene tsa motlakase. Koeberg ke sona fela station sa motlakase se sebetsang ka nuclear naheng mme ho se sebetsa unit 1 ho bolela hore polokelo ya motlakase ya naha e tla haellwa ke di megawatts tse 920 ho kena nako ya Maria mme ho ne ho lebeletswe hore e tla sebetsa ho ya mafelong a kgwedi ya Phupu. Re tsweletse pele lenaneo la rena la ho etela ditishi mo e leng ba fetla motlakase le go ne re le mo Ankerlek ebile re mo Koeberg ene se swantšho se re na le sona se ya kontisa re re tlo gona go rarolla bothata bja rena bja load shedding mo Koeberg mo boetapele bja station ba re tlhaloseditse gore maikemišetšo a bona ne le go bušetša station se se one over unit A1 e re fa motlakase ka ba 920 megawatts e leng gore thuša gore re ka fokotša load shedding ka stage se se one gore ne ba ikemišeditse gore ba tlo e bušetša ka di 23 tša July e fela ba boetše morago ka matšatši e ka ba 40 so e tlo ba morago o fetiša ka mokgone re naganang ka gona mara se re se gona go se humana ge re tsamaya mo di-station tše le ka mokgwa ke boletseng ka gona re ile station tše seswai ko kgontšhiša gore boikemišetšo le maikemišetšo a boetapele bja di-station tše e le gore fetile go tšona bo Hendrika Camden bo Duva ba tlhaloša gore ba tlo tšea matsapa go kgontšhiša re šomišana le mmušo re rarolla bothata bja go tlhokega ga motlakase. Letona Ramokgopa le re ha le bone kimollo ya motlakase e tla feta boemong ba botshelela nakong ya Maria.